Pa znači na trgu Đardin, ribarski muzej na otvorenome, ideja je bila u tomu da revitaliziramo i napravimo jedan ribarski muzej koji bi na putem multimedije mogli približiti turistima koji borave na području općine Karlobag, kako je to nekada u prošlosti izgledalo. To su ovo daleki izolirani krajevi gdje je bilo šta teško potaknuti, pogotovo ribarstvo koje je dosta težak sektor. I normalno da je svaka pomoć onda nekome ko se time bavi od velike koristi. Pa bitno je radi tradicije da se održi tradicija na ovom području, da se ne ode to ljudi mladi da ne odu u te urbane sredine, nego da se zadržavaju tu i da im to omogući neki normalan i život, siguran život. Jako nam je drago što je i lokalna zajednica se uključilo stvarno rado u taj projekat, jer kroz provođenje kulturnih manifestacija koji su jedan dio ovoga projekta, gotovo sva kućanstva su se odazvala s nekakvim rukotvorinama, starim oruđima koje su imali što se tiče ribarstva, što se tiče pomorstva. Znači, značenje lagura za konkretno malog ribara u općini Karlobag je dokazala se kroz ovo prošlo razdoblje programsko 2014-2021, jer je vidljivo u svemu da je ta lokalna akcijska, sami naziv lokalne akcijske grupe je da je više bliže je tom običnom ribaru, lakše dođe do informacija, lakše se prijavi na programe koje Lagur kao Lagur provodi putem svoje strategije. Ribarstvo sve teže i teže i teže se dolazi do ulova, do plasmana ribe i tako dalje, tako da svaki poticaj je više nego dobar. Je vidio puno veći interes ribara, vidljivo da je to lako moguće ostvariti i više su zainteresirani za samo interakciju sa Lagurom Tramontana. Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.